Ngicela ke bazalwane sivule Luke sahluko 19 verse 11 kuya ku 13 kuthi uphindze kube ngiLuke 18 verse 8 na Luke 6 verse 46. Ake ngime kancane. Luke 19 verse 11 kuya ku 13, Luke 18 verse 8, Luke 4 verse 46. Basalalele lokho Jesu wachubeka wabatshela lomnye umfanekiso ngoba besasonzele eJerusalema nangobe bantu basebaqabanga ukuthi umbuso waNkulunkulu wawutawuvela ngaleso sikhathi. Ngakho wase uthi kwakukhona umnumzane lebekahloniphekile lowahamba wayevendela ikhashane kakhulu ayawubekwa inkosi bese uyabuya ke asangakahambi wabita 70 takhele tatilishumi ngileso wasinika luhlavu lwegolide wase utitshela ukuthi asenibone ukuthi ningadalisa kangakanani letinhlavu ngesikhathi ngingekho. Haleluya. Ake sinake lamagama asenibone ukuthi ningalidalisa kanjani lo hlavu. Asenibone ukuthi ningalidalisa kanjani. Uyayibona inkosi ithi it's up to you. Kukuwe kuthi lokhu lengikunika kona wendani ngako. Lesipho lamandla lengqondo lelikhono lomcebo uthi uNkulunkulu ake ubone ukuthi unganganzisela kanjani umbuso wami. Uthi asenibone it's up to you. Uyabona inkosi ayifoselelani. Ayibamba umuntu wenzanyeni. Ithi asenibone kungako umbuso wezulu walabo labanhlitiyo tivuma hayi labacinzetelwe. Hayi labacinzetelwe. Whosoever is willing. Sihloko. Okay, Luke 18 ngifundzele lo verse 8 bese ngiyasisho sihloko sethu. Nginetshela ukuthi uyawubavela ngekusheshsha. Kodwa ingabe indvodzana yemuntu unayibuyako iyakukhanza kukhona inikukholwa emhlabeni. Niyabona lokuthi it's a showcase ukuthi indvodzana yemuntu injani iyabuya. Asisukhathateka ngale ngakhathatekanga ngayo ngako ingosi. Ayikhathateki ingosi ngekuthi engabe itawufika ikhanze bani ba understand yini second coming. Ayisho ukuthi engabe mayibuya itawukhanza abantu bangcwele yini. Kepha ithi engabe kukholwa kutabe kusekhona yini. Kumbe masondo atabe akhona nebantu bagcwele. Kepha ithi iworried ingosi ngekholwa. Kuze kutabe kukhona yini ikholwa. Kukholwa ngulokuphila ngalokubonakalako ube uvelivi lalongabonwa. Kuhamba ngathi uyambona longabonwa. Kwenda kwangazi usudibane naye ekuseni uhambe wende lokhu lakushito kube ngathi nje ubuya ku meeting with the Lord. Kukholwa lenzaba la iphetha koJesu ikhuluma nganangu umfati lo waba persistent lo waphikelela yaze yefika impendulo. Siphila kulesikhathi bazalwane la khona uyabona nemithandazo yethu ivolume yemithandazo iya ngekwehla ngoba kungabata uNkulunkulu ngathi kufuna kwanza. Ngiko kumbe lo munye wazi wacambana na ingoma lethi bayangibuza bathi kanti uphi na
uNkulunkulu wami. Uyayibona ngoma ngathi iyabalibalisa. Ngazi ukuthi seyinako lokuthi hawu Nkosi phela show up ngoba naba nebantu sebangibuda. Bathi ukuphi? So Sitha will try to make sure ukuthi uyakususa ethembeni lenkathimulo lonalo. Ekukholweni lokuthi lo uNkulunkulu wakho ukhona uyaphila uyeva. I-test yakhona kutaba ukuthi letinye tinto mawutithanazela kube kwangazuthi akwendeki mos. Kungako labanye at this time they are giving up. Bageze manetha abo kungasiphetho. Kungathi live la uNkulunkulu alibasithi alinamphumela ngoba sewulikhothe walikhotha. Ngiyathi ukuthi nami Sitha sihle singibalisela kuthi uyathi kuthini for the 5 years solo usho le live leli. Liphi liqiniso lalo? Kuhle kuthi kepha uNkulunkulu vele uyabona lokho bazalwane noma ngimi kuphela haleluya nini nothwa lapho. Yeah, enjoying. So ulikhothe live kuthiwa ngaJanuary kuyophela lomunye December kusuke lomunye December solo uhle uve maphelekeke uphenze ubuyele kulo uthi mosushito naku lokutakusida ekuthenini ungacali usuke eqinisweni ngoba khumbula Sitha sifuna ukukususa eqinisweni. Lokutakusida ukuthi ungasuke ungacimi ekukholweni kwakho. Occupy until he comes. Yenda umsebenzi inkosi lekuthuma wona ize ibuye. Lisho live la uNkulunkulu 1 uze ufe solo usho lona. 2 lisho lize lendeke. 3 lisho azabuye Jesu. Lisho uzukhandwe ngilokunye kwana lokungu3. Lisho lize lendeke. Lisho uze ufe. Lisho uze kubuye Jesu. Fane uhambe usishiyene live la uNkulunkulu kunekusishiyane live la Sathane. Hallelujah, hallelujah. Hold on to Jesus. Uthi Jesu kulabano makahamba silapho ke sihloko sami sithi occupy until he comes. Yenda umsebenzi aze abuye. Bekuba sitaphi lokwenda umsebenzi njalo labantu labanikwe emathalenta mabavuka bayokwenda umsebenzi bebacabanga ngabani bebacabanga ngenkosi yabo. Indlela yekuhlala unanembeza wekubuya kwaJesu kwenda umsebenzi waJesu. Indlela yekuhlala ucabanga ngekukholwa kwenda tinto tekukholwa. Akusiko kuavoida sono. Akusiko kuzama kucaphela ukuthi mina ngiye tintweni taSathane temadimoni mina ngiyilapha mina ngeke ngingcolise lapha kungendeka ungadingcolisi but umisishe nembeza wekuthi Jesu uyabuya ngoba ucabanga kakhulu ngesono lekumele ungasendi awucabangi ngenkosi lebuyako. Kwenda umsebenzi waJesu ngiyona contact lonayo naye. Usenda umsebenzi wakhe uthi ngabe angikwendi lokho kube bekungasiye Jesu. Oh hallelujah, hallelujah to his name. Naku ke lokhu Jesu lasiniketa kona Luka sahloko 6 verse 46 bese siya kuMateyu sahloko 10 verse 7 na 8. Luke 6:46. Ningibitelani kuthi Nkosi Nkosi. Yes. Nibe ningenti lenginitshela kona. Yes. Hlola tinyathelo takho ekuthenini kukhona yini lokwendako empilweni lokuhambisana nemiyalo wenkosi. Mangabe khona yindlela yekuba busy ngekwenkosi lokwenda inhlitiyo yakho ihlale icabanga ngekubuya kwenkosi. Kwenda umsebenzi ngoba mawuvuka uthi hey angifuni inkosi ingikhanze ngigoqode etandla ngifuna ikhanze ngisemsebentini
wayo. Kwendekani mangabe nako uyasebenza bese kumbe uyasebenza khona umphathi la kuna boss bese uyahamba boss uyodla iKentucky. Esikhatsini letiningi kulabanye hayi nini bazalwane but kulabanye babese sebayavakashela. So umkhanza sowuyinga hey kunjani so uyaphumula. Lo munye sewuhleti. Lo munye sewetele sewulele. Athi makachamuka boss, uyomkhanza seka serious. Seka serious. Ngalama emagama lo muntu wenda live la boss makambona. Makangamboni akalendi. Kuba occupied kwenda kwaJesu sisho ukuthi Nkosi noma liso lenyama lingakuboni kepha ngemehlo enhlitiyo ngiyakubona. Ngifuna kwenda lokhu hayi ngoba liso lami ngoba ngihamba ngekukholwa. Ngidawukwenda ngisho ngingakakuboni ngeliso lenyama. Ngendele iNkosi yami. Uthi Jesu ke angeke uthi Nkosi kimi ube ungendile ngushoko. Kubonakalisa ukuthi ngiyinkosi yakho kwenda livi lami. Njengaliphi inkosi? Mateyu sahluko 10 verse 7 na verse number 8. Hambani nishumayele nithi umbuso welizulu sewusonzele. Philisani labagulako nivuse labafile. Bekumele mabahamba akhanze bendani Jesu naba sebayasuka bayahamba bayakhwesha kuJesu kuze bakhombise ukuthi benda livi lenkosi. Bekumele abakhanze bendani baphilisa labagulako. Abakhanze bendani bavusa labafile. Abakhanze bendani futhi niphilise emalephelo. Baphilise emalephelo. Bendani futhi nikhiphe nemadimoni. Bakhipha nemadimoni. Please ngicela abantu abangi-3 masinyane. Bekumele akhanze ba occupied until he comes. Lokunye ngiyati nguthathe ngekwati ukuthi iBhayibheli lithini. Bekumele indlela mabahamba labanye babo ngiyacabanga ukuthi bake bathi mabayahamba bakhanza labanye badlala ikarate. Kanti kumbe Petro uyayithanda ikarate. Ngoba uyambona nje bekungumuntu osheshako ikarate ifuna labasheshako. Kepha ngiyamcabanga Petro ukuthi ingcondo yakhe beyigcwele ukuthi uyathi ngithunywe inkosi. Inkosi ingithume ukuthi angihambe ngiyoshumayela. Inkosi ngithume ukuthi angihambe ngiyokhokha emadimoni. Inkosi ngithume ukuthi angivakashele labagulako. Ingithume ukuthi angingene emitini nasemntaneni. Ngakho ke kona ikarati ngiyayithanda kepha ngidawubuye ngiyibone ake ngente kwenkosi. Petro wababhizi occupied. Lokuba busy kwa Petro bekabonakalisa umbuso longabonwa ngeliso lenyama. Lokhu lokunye kubukeka kulula kucocela umuntu ngaJesu kepha kuthatha amandla amoya longcwele kuwina umuntu umwinele Jesu. Akuthathi inhlakanipho nelwati lwami nelwakho. Kuthatha amandla amoya longcwele. And thank God ngamoya longcwele. Ngoba akayekelele umsebenzi wakhe ukuthi siwende ngenhlakanipho yethu nangemakhono ethu. Kepha kusebenta moya waNkulunkulu. Kusebenta moya waNkulunkulu. Kubuka ngase kulula la nangala kuvakashela labagulako. Kepha lamva kwami kubuka ngase kulukhunyana. Ngange kuthi noma bengathi asiphakamise bazalwane angisho njalo ungaphakamisi. Mangathi ake baphakamise labavakashela labagulako ngicabanga ukuthi ngaba ngihands up. La sonke eklasini ngaba ngihands up. Uma bengathi abaphakamise laba ke bakhuluma ngaJesu bekungaba ngihands up. Kepha emva kwami
kungaba likhunyana. Mine ngithunywa ukuthi lamhla ngicocele ukuthi ake sawusukele nje kubunye kwelidimoni noma sekunye nje. Noma sekunye nje. Noma sekunye nje. Noma sekunye nje. Kumbe uhambe ungababuke emehlweni ubuke ngathi unelidimoni lona ngoba kungenteka emehlo akho akale wrong. But nje uthandaze enhlitweni yakho uke uthi challenge mawubona umuntu longasi abnormal ubona ukuthi ngazuthi itindo atihlangani kahle kunanga umuntu waNkulunkulu bese uba namicabanga ukuthi engaba kusiye yini lona lekumele ngikhokhe nalidimoni nali. Ngoba lokukhokha emadimoni akusikwe bafundisi kuphela kwethu sonke. Masikhokhe emadimoni sikhombisa ukuthi Nkosi Jesu mina nguvile ukuthi ungithumile. I want to occupy. Ngifuna ukuthi mawuthi uyabuya Jesu ungikhanze yebazalwane akafane Jesu akukhanze wehlulwa lidimoni kunekuthi akukhanze ungendi lutho. Ukhona lona ngicabanga ukuthi laba kholwako nami ngisenenhlitiyo manje ake ngicilo mnomzane la enhlitweni yami solo ngaqala kumbona angeke ngithi how many years ago but probably kusukela ngalesa sikhathi 2007 embekelweni maybe somewhere there solo ngimbona la mgwaqweni njalo ekseni uya la kamahalo hamba ngetinyawo. Yes, bakhona laba amadeko enzamba masobuyele emuva ngetinyawo every day kuyabanza kuyashisa leyana alini ngetinyawo. So ngaqale nganganaki kangako nyalo mangimbona either ngihambe kancane noma bese ngenda lo mthandazo ukuthi Nkosi ngabe ngidelilanga yini ukuthi leli demon leliphethe nayo indodza nayo ngilixoshe ngoba ngiyade ngithunyiwe assignment yami niyawukhokha emadimoni. Niyawukhokha emadimoni. Awuhambe ufuna nje uhle unconcotha njengemzalwane uhle unconcotha nje lamakhaya ubuka kwemadimoni at least lokulibele nje ubuke ukuthi utitshele nje uyathi ukuthi ngifuna ukucala ngako lo. Ngifuna ukucala ngako lo. Ngoba uma ngabe besingake sesabekise nje bazalwane sesabekise ukuthi uma ngabe bekangathi Jesu ezulwini utakuvulela mawukhokhela idimoni ungathi ungabe uthini ngoba phela wabhala Jesu wathi hambani niyokhokha emadimoni. Naku ke so uyabuya wena uya ezulwini Jesu umile eminyango uthi okay uthi ngiyakuvumela hayi Nkosi ngifakazile yes hayi futhi bengibahambela labagulako yes hallelujah hallelujah. Emadimoni ngiyati ukuthi futhi lapho ngiyacela licolo kini na kuwe lapho usalalele ubukela ukuthi ngalesinye isikhathi kumbe sivele ngathi emadimoni akhokhwa ngithi bafundisi kuphela. Kanti cha wonke lokholwa kwegameni lakhe unawo lamandla. Lokunye ke lokwenta labanye besabe ngilokuthi masikhokha lamadimoni kuba ngathi sijimile sibuye ejimini Jesus Jesus manje labanye bethu betelele masela lekushaya yabona betelele masela lekushaya utibona ngathi you are too soft kuthi ungakhokha lidimoni. Gani lidimoni alikhokhwa by power or by might but by the Spirit of the Lord. By the Spirit of the Lord. Mina ngingufakazi embi kwakho nyalo kuthi lidimoni liyaphuma uthi nje ngeligama la Jesu ngiyakuyala ngithi hamba
ngineliqiniso ukuthi le demoni liyamesaba Jesu, asebenda ngami, asebenda kimi, asebenda nangami. Ngakho ke untwana sekhaya, mangabe awuzange sewuve bumnanzi bamoya longcwele ngekuthi ukhokhe lidemoni, ake uthathe nalo iviki nali uke uthi Nkosi ngicela nje ungikhombise, uhambe njengenja ithola luhala kuthi kungakuphi kwelidemoni, ufune uthi Nkosi ngifuna nje experience yekhokha linye, mangabe awulitholi lithuba ungitshele ngizokusita ngikukhombise la. John wecala sahluko 4 verse 2 na verse 3. John wecala sahluko 4 verse 2 na verse 3. Moya waNkulunkulu niyawumadinga lokhu. Wonke umoya lovumako ukuthi Jesu Kristu wefika waba ngumuntu. Yes. Yena ungumoya waNkulunkulu. Yeah. Wonke umoya longamvumi Jesu akusiwo waNkulunkulu. Yeah. Lo ngumoya wemphiki Kristu. Moya. Leneva ngaye kuthi uyeda. Yeah. Nangempela sewukhona la kulomhlaba. Yebazalwane. Mina ngifuna ungacabangi kakhulu ngekuthi simbona lo moya wemphiki uKristu, simbona ngeluphawu lwa666 luyasebenza. Umbona ngetifu, ngifuna ungacabangi yonke leyo nyakanyaka. Ngifuna ucabange ngekuthi umoya wemphiki uKristu, angithi Jesu nguJesus Christ. NguJesu Kristu. Leli gama lelithi Jesu lisho Yeshua, umsindisi. Leli gama lelithi Kristu lisho anointed. Kusho ukuthi umoya wemphiki uKristu umelene ne-anointing nelugcobo lwaJesu. Lolu gcobo lolubonakalisa umbuso waNkulunkulu emhlabeni. Lo moya wemphiki uKristu wenda kwangazuthi tonke izinto letiphathelene nekugula kwebantu tiyawusitakala esibhedlela, not by the anointing of Christ. Wenda kuthi kube kuncane kunaka kuthi singawacosha emademoni lithethi khathini tekugcina siyawukwati umoya wemphiki uKristu nekuthi sewuyasebenza emkhathisini wethu. Sitawukwati ngani vele ivolume lesebenta lebonakalisa lugcobo lwaJesu Kristu, the anointed one. Lolo gcobo lolo utaba kwangazuthi alusekho, alusasebenzi. Kungako kungaba lithuba leli kulomubi ukuthi asebenzise letinye izinto ukuze ukuthi sitongabada ukuthi vele lugcobo lwaJesu luyasebenza. Athathe stage lomubi asebenzise emadimoni, asebenzise tinyoka, asebenzise lokwa nalokwa kuzama kubonakalisa hayi emandla embuso, kepha amelana nalo lugcobo lwaKristu. Ngoba kuba ngazuthi letino taKristu tithatha isikhathi tilukhuni atendeki masinyane yakubona masitino takholo. Bese ke kuba nabo quick fix, nabo quick. Mine lo kwakatheni yebazalwane ikakhulu situkulwane sanyalo bekude instant porridge. Uyabo, things are getting worse. Mina ngisho instant porridge. La kubile manje nje kwawathela embuphini sewuready kudla. 10 minutes muze kakhulu lipalishe livuthiwe.
ngakubona lokhu mangise college ngibona isuphu bengathi isuphu hayi kufuna ileledele kancane hoyi ngibona lelinye lijaha lapha lebe sifunzana lo ngiva kumbu hayi seliyanatha ngithi mina utamatisela kuyawuthela ebhodweni kutawubila uthi hayi seyiready lena yi-instant soup tinto setiba instant such that ngazi ukuthi umuntu lo sitanakwe tintweni tibe instant ngemadimoni ngusathane standing against the anointed Christ umelana nekubonakalisa lugcobo lwaKristu wena nami uyathi ukuthi uqotshwe ngemandla ophezulu konke unemandla aNkulunkulu ala kuwe but utawabona nini mzukwana bathi ukhona lo phethwe lidimoni batshele ukuthi baboshayela wena ngilelo langa la uyawubona ukuthi unemandla kwenta konke ngaKristu lokuwe ngathi ungabona ukhashane kunemfundisi khona ungethi ungishayela ubona ule ne-network ingasebenzi utibonele kube nguwe face ngacishe ngahlabela ngathi sengiyamethemba lo wanikelwa wawenda umsebenzi waphela wasunika wena ibutton wathi nawe hamba wende njengalokwendile indlela yokubonakalisa bukhosi baJesu kukwenda la kushito Jesu indlela yekulindzela Jesu lobuyako kwenda lokushiwo nguJesu lohambile encwadini ya Makhosi esibili sahluko 4 verse 13 sahluko 4 verse 3 Cela ningatsinwa abazalwane eceleni kwami njengaloku nami sengishumayela inkonzo yesibili solo ngimile occupy until I finish eMakhosi esibili sahluko 4 verse 13 verse 3 Elisha wathi hamba ucele bonke bomakhelwane bakho bakunike tinziwo letingenalutho ungaticeli tibe mbalwa yeah lapha ngiphendula ke ukuthi why and how to heed the command sibonakalisa kanjani ukuthi siyamuva Jesu inkosi yethu ngekwenda lokho lasitshele kona ngekuhambela labagulako ngekukhokha emadimoni futhi sizathu lesithi asisukume sende lokushiwo nguJesu ngilokuthi uma singendi lokushiwo nguJesu njengala kwathiwa akufunakala tinziwo letinjani letingenalutho tinziwo letingenalutho empty vessels wathi tibe nganani futhi tingabi mbalwa tingabi tincane ngalabe magama tibe tinengi lelinye lihumusho lithi hamba wehla wenyuka emigwacweni kubo makhelwane uyoboleka titha letingasebenzi sathane ufuna tandla letingasebenteli uNkulunkulu ngoba ufuna ukugcwalisa ngemsebenzi wakhe uyabona mfati wagijima wayoboleka lonke ludziwo lalithola ngulebelu empty belungendi lutho sitha sitawukwenta liqiniso ukuthi tandla letingasebenteli iKristu tiyamsebentela sitha sitawukwenta liqiniso ukuthi umlomo longakhulumi tindzaba letimnanzi utawukhuluma tasathana empty vessels ngicela labanye labangi-3 bese nine nenda ngathi nje nikhweshela le nishiftela le labanye labangi-3 thank you great sure so yini
mangabe umlomo wakho ungawusebenzisi ekukhulumeni tindzaba letimnanzi, definitely Sathane utalwe boleka loludziwo lolu empty lolude tindzaba letimnanzi alisebenzise ukuthi lihambe liyosola labanye. Uyawuhlalela kusola nje. Makude lokumnanzi ungakhulumi lokumnanzi lokukhuthatha labanye lokugcinisa labanye utawumangala ukuthi sonke isikhathi noma ngabe sigcwele indlu sonke sigcoke kahle sibophile imilomo kahle but bese usawubona munye nje. Bese ubona munye nje. Sitawuthi sonke sinje bazalwane sonke sitimisele bese uhambe uyabona nje ukuthi awu lo bekahle lapha ekoneni ngazi ukuthi uyayivilaphela inkosi. The enemy will use you effectively and mightily mangabe ungacaphele ukuthi umlomo wakho awubolekisi ithuluzi longeke ulibolekise ukuthi Sathane ayokwenda lomunye umntwana abantu atenyanye ngenxa yokuthi ukhulume ngwelo omkhulumile. Sitha sitawusebenzisa umlomo wakho to gossip, uhambe uyohleba. Mangabe ungawusebenzisa etindzabeni letimnanzi ekuhlebeni letimnanzi utawuhleba abantu. Utawuhleba abantu. Tawuboshayelwa wena nje ngema latest tingaphuma ephepheni. Tingaphuma ephepheni. Tingaphuma ephepheni. Tiyawube hlala kuwe tati wangu. Ekuseni kumbe lokwa sewufikile kulabanye hayi phela hey awathi phela nabo sibanibani kunjanjanyana. Oh bazalwane, God help us. Abatithole ngalabanye ayiwe. Abatithole ngalabanye. Abatithole ngalabanye. Abatithole ngalabanye. Abatithole ngalabanye. Angisho mina ukuthi ngeke utati tindzaba ngeke tifike kuwe utatithola ku WhatsApp letinye abatithole ngalabanye. Don't forward it. Abatithole ngalabanye. Ungavumi sitha siku occupy ngoba lolo wenta livi lakhe kusho ukuthi in touch naye. Lolo wenta livi lakhe kusho ukuthi usisebenzi sakhe. Kusho ukuthi lo mubi angamboleka ongcwele wasimakazi athi ngidakubuyisela. But ngisafuna nje ungisebenzele li-hour nje angisilomnya uyamchasha ukuthi asebenzele hour. But asebenza inzima lenze lemadima. So bazalwane sisathi hlola ungavumi sitha sisebenzise ulimi lwakho kwehlulela labanye to judge others. Don't occupy yourself by judging others. Ungachithi isikhathi sakho wenda umsebenzi wesitha ubehlulela kumbe ngekungakholwa kwabo ngalokho nangalokho kwabo, but ungakhuluma noma yini ngemuntu but ngemoya lokahle waJesu Kristu. Uthi Jesu mine angehlulela umuntu ngibabe kuphela lowehlulelako. Uyambona Jesu ngithukile mangilifundzisisa lelivi lapha kuJohane uthi angehlulela umuntu mina ngibabe lowehlulelako. Jesu lo muntu lo perfect lo khona kubona abantu uthi noma ngiperfect mina but angibehluleli. Ngase ngizawu Richard, a very imperfect human being but uyakhona kwehlulela labanye yize yena imperfect. So mina nawe asinawo emandla ekuthi lo munye umuntu waSathane wesihogo. We cannot judge others because we are just as imperfect as they are. We are just as imperfect as they are. Kwaba neliqiniso lekuthi ngoze ngabe kuhamba kufike kuphi lokho. Ngabona ukuthi yathi kuthini mine anginalo nelisondo la ngingacosha khona lo munye umuntu waNkulunkulu ngithi wena
ungaphindzi ubuye la sonvele. Why? Ngoba mangathi uyahlola uNkulunkulu bonke abantu lekumele bahambe bangabuyi la, ngiyasola angacala ngami. Ngiyasola angacala ngami. Kuzo okay. Ubona bonke laba imperfect, ngikhuluma ngalaba imperfect ayi holy. Imperfect ngoba ehlukene lamagama. Perfect na holiness akufanani. Bonke laba perfect uma ngathi nje wonke longakapheleli ngicela ahlole ka next door. Ngicabanga seNkulunkulu angacala athi aqale wena ka next door. Ngoba nawe awusiye lophelele. Ungavumi sitha sikusebenzise to judge others. Wendela abanye balahlekelwe ngumbuso welizulu ngenxa ukuthi Sathane ukusebenzise kabi. Wabehlulela abantu baNkulunkulu. Le Jesu athi ijudgment mina ngikhonela ukukhuluma liqiniso ukuthi umuntu makona utawuba nje but I cannot judge. Ngeke bese ngikhomba umuntu ngithi wena uwanje uyabona bazalwane. Ligama lenkosi libonga. Tandla lethi ngasebenzeli umbuso welizulu. Ma ungatsebenzisi tandla takho ekutibekeni kulabagulako utatsebenzisa ekufaka timbama kulabetsele lakho. Ma ungasebenzisi umlomo wakho kukhuluma tindzaba letimnanzi ta Jesu Kristu utawusebenzisa umlomo wakho kuhleba labanye. Sathane uneliklasi lakhe la khona ababita khona bakhe eklasini ahlabahlola ukuthi umsebenzi wami wendile babothisha umsebenzi wesikole lenginike wona itolo ahlahlola ukuthi uyendile yini homework. Ngiphi homework lanikana yona Sathane kuhleba labanye kwehlulela labanye ku-accuse labanye ngumsebenzi waSathane lo. Manje ke kuze wendeke kahle naye ufuna more ukuthi bambambise. Uhlahlola ke assignment yakhe ukuthi ningendele kahle yini. Onke malanga gani na Jesu uyahlola bakhe ukuthi iassignment bamendele yini. Kukhona indabagulako lobahambele. Kukhona indaba sesibhedlela ebazalwane lesikhathi indlela yokulinzela Jesu ayisiye ukuthi ivalele endlini ukuhlala uthule. Yebo ngativalela ngeCoronavirus kepha bani nendlela yokuthinzana nebantu uNkulunkulu lathe bathinze. Bani nendlela yokuthinzana nebantu uNkulunkulu lathe bathinze. Mangabe unelithuba lekuva ukuthi ukhona logulako noma uyamshayela noma uyomhlola ngelifastela yenda occupy until he comes, not until coronavirus. Occupy until Jesus comes. Bekati Jesu ukuthi kutaba naleti khathi leti kepha wasinike assignment. Occupy nengosi ihle ihlola ukuthi ukhona yini uyawacosha amadimoni uyafakaza ngami. Kusho ukuthi inkosi mayibala la mangabe uyakwenda lokho noma enyangeni noma eminyakeni noma ngakhisimusi kepha inkosi nayi assignment yayo noma ngelanga iyahlola nenkosi ukuthi uyendele yini umsebenzi. Mangabe wendile uthola banje isikho sakho la. Bakhona labathola 3/3 ungaphakamisi. Khona labathola 2/3 ungaphakamisi. Khona lothola 1/3 ungaphakamisi. Ukhona lothola bane egcineni 0/3. Awuyicele inkosi ukuthi inkosi ngicela nje ukuthi ungiphakamise lapha ngiyabona ngithola 1 but kungendeka uthola 0 ngala uyaphasa ngala. Kungendeka ngala ushaya 3/3. Ngala ka Sathane liclass lakhe neassignment athi uyahlola uyahlola lo mubi uhlola inhlitiyo hayi akahlola inhlitiyo uhlola tendo takho ngoba inhlitiyo ihlolwa. That's the space for God only. Inhlitiyo yethu
But makahlola nje imisebenzi yakho enzambama naye sekabuka lapha ayemhlanganweni ayosubmita kulasebenza nabo ahlole ukuthi hayi cha sethabela ungibambele kahle man. Ungibambele kahle inkonzo yami. Hayi siyabonga ungizamele man. Hayi uze walala ngikadli lona lamehlulele. Lo mzalwane lo azasho lo mzalwane loya ngithulela sigcoko. Sibe sitha sikusebenzisile bazalwane angatibongi ngawe Sathane. Angatibongi ngawe Sathane. Angatibongi ngawe Sathane. Kungaphumi isibusiso nesicalekiso from the same mouth. Lithuluzi lelingasebenzeli uNkulunkulu niyabona ukuthi liyawusebenzela bani? Sathane. Lithuluzi lelingasebenzeli umbuso wasezulwini liyawusebenzela umbuso webumnyama. Sitha sifuna kweboleka empty vessels, empty hands, empty mouths. Tinyawo letingahambisi livangeli la Jesu Kristu sitha sitawutisebenzisa kusitiye emandleni ebumnyama. Akube yinhlitiyo yakho nami ngemthandazo kumaKorinte ekuqala 13 ungatifundzela kusuka kuverse 1 kuthi noma nginganikela mangide luthando umthandazo wami awube kuthi Nkosi ngiphe luthando lokuthi ngikhone kujabula nalabajabulako ngikhale nalabakhalako. Hallelujah. Ngalama magama mangabe kukhona labajabulako labayawushada labane party la ngimenywe khona phela hayi la utimema khona mangabe bayangimema emshadweni bajabulile abantu beNkosi nami ngifuna kuyawujabula nabo. Ngifuna kuyawujabula nabo. Yebo ngalesikhathi se-lockdown kufuneka abantu labambalwa praise God labo labashada ngalesikhathi se-coronavirus kunebantu labambalwa labatawubondla utawuba nayo imali yakho uhambe nesithandwa sakho lo shada akashade masinyane nibanjelwe bathandekayo. Bengitshela labanye ukuthi maye bayabuta bathi maye senda njani mfundisi ngoba ngilesikhathi lesi ilanga lethu lekushada besicabanga ukuthi kutabeze kuvulekile ngithi mina hambani nidumise simakathe ngoba abantu bataba bancane ngeke nispende kakhulu ngisho ukuswenka kwenu ningacacambi ngoba niswenkela abantu abambalwa kakhulu. Konke kusebendelana kube ngilokuhle kulaba ithandzako inkosi. Ngacala ngathi hayi indaba eseseniyalenda ngelidzili muva ngaphinde ngathi alisi necessary. Ningathathana nithethele hambani. Seniyawusikhombisa emaring but phela hayi ukuthi hambani le buyani nitsinze laba official labo laba-10 labatanifakazela. Lokwendako kwende masi lo mnye uva ngathi ngimtholaphi ngimthola njani mfethu. Ethe fi ngakusida. Nkosi ngiphe luthando lolutawuphakamisa labanye. Ngibe occupied by honoring others, by honoring others. Uma inkosi ngakhanza usendleleni ikhanze ukhuluma ngalabanye ngetento talabanye labahle letinhle ubapromote ubaphakamisa ubakhuluma kahle bese ithi manya inkosi. Hallelujah, what a day. Ikukhanze uhamba kancane uvakashela makhelwane akuyathi imfemfetha tindzaba letimbi ikukhanze uyawufemfetha tasezulwini ulunywa kwasho umuntu athi nginyakatwa tindvo nenkosi ikukhanze unyakatwa tindvo tasezulwini
kuthi wena uhambisa tindzaba letimnanzi. Ngibani wakwabona ibakery lawa malanga lawa kubona ibakery ithi manya bekubuya injabulo ukuthi naso iReyners yeah. So mawuyibona kanye evikini uyathi kuyadliwa nayi ekuseni sesahlala sigatsile ibakery seyifikile yini lapha kaBhisha seyifikile ibakery hamba kuyothenga isinkwa ngoba mashelufa atawuhlala empty le bakery bewungeke uze ucabange ukuthi kungenteka lamhla layishe tshwala. Bewuba neliciniso ukuthi ibakery ilayishe isinkwa. Kwangathi bekungaba ngumzalwane. Ngaze ngambona athi manya kuyabe kunetindzaba letimnanzi. Abasujabha abantu bathi bacosha sinkwa kuReyners bakhanze kunetshwala. Abasujabha abantu bathi bafuna tindzaba letimnanzi tekududuteka tekuphila bakhanze kungumdustbin kunuka mfo. Abatikhanze letimnanzi. Ngona yebo bani kuvakele ukuthi unathe tshwala. Kepha uyathi nginethemba. Moya longcwele ukhona. Utamphakamisa. Nkosi ngiphe uthando njengekuba seKorinte ngingabi yinsimbi lencencethako. Kwasho bani bahlabela kanti naleli verse lisho njalo. Ngiphe luthando lolungasi self-centered solo ngafuna kwendelwe mina solo ngafuna kwami. Ngiphe luthando that will empty myself for the good of others. In conclusion, Matthew 24, ngicela umfundzele Nkosi verse 46. Matthew 24 verse 46. Sibusisiwe leso sisebenti lesiyawukhandwa inkosi yaso senta njalo. Hallelujah. Sibusisiwe leso sisebenti lesiyawukhandwa inkosi senta njalo. Sibusisiwe leso sisebenti lesiyawukhandwa inkosi senta umsebenzi wayo. Kwangathi inkosi ingakukhanza uvakashela labagulako. Kwangathi inkosi ingakukhanza uhambela labalahlekile bangasaboni enkonzweni lase bawile. Kwangathi inkosi ingakukhanza ungabukeli tithombe tebantu labangcono. Kwangathi beyingete yakukhanza ukabushfire. Kwangathi inkosi beyingakukhanza uphakamise tandla uthumisa ngetindzebe takho temlo. Kwangathi inkosi beyingete yathi iyebhange ikhanze imali yakho ihleli ithulile ingayi lenye ekuhambiseni tindzaba letimnanzi. While wena ungajabula kubona ibalance ithe catha kepha awujabule nenkosi yakho ngekuthi while lenye ithulile ebhange kepha ikhona lekhushula utayifuna lomunye lolahlekile. Kwangathi inkosi ingakukhanza upha labaphuyile. Awucabange inkosi yakho mayichamuka ikhanza ukuthi le nganisense la kungaboni umuntu khona sewulapha nalibhaka lempuphu ngulethele bese ithi manya inkosi yakho. What a day. Ake udukele emsebentini lokhomba ukuthi wena uwabani uwenkosi. Ake inkosi ikukhanze. Ngiyawajabulela labafunzi kuMateyu 17 la ku verse 19 behlulwa yini lidimoni niyabakhumbula? Behlulwa lidimoni
but uyathi ukuthi namhlanje na mangicedzela mangisebenta lapha ngithi lungiselela ngive ngathi uyathi ngiyababonga nyalo labafundza ngisabasole ngibabongelana at least bebazama nawe fani uzama inkosi ayikhanze ujulukile uhle uyawunatha emanti uthi lokho lidimoni kungendane ebonini phinza ubuyele ayikhanze inkosi nawe wezama ngicela ungafi nemandla la ngikasebentele uNkulunkulu ungafi nemavesi lo watiko la kubusisako ungawahlephuleli labanye ungafi neliphimbo lekumele lihlabelele kuvuke lofile ufe naleliphimbo leliphilisako ungafi nengoma lesenhlitweni yakho lekumele uyihlabelele kushintshe tintfo kushintshe impilo ungafi nengoma lesenhlitweni ungayihlabeli ungafi nepoem lekumele uyisho kube khona umuntu lositakala don't die empty-handed ungabi ivessel lengahle yebolekwa iyawufakwa tindlo talabanye lethi ngeke tikuside wena lethi ngaliside izulu empty vessels don't die with unused hands for healing the sick ungafi ungabeka isandla sakho kulogulako kuze aphile sankosi kulesikhathi sakho la ngathi khona ulibele kubuya ngifuna ukuthatha iadvantage ngifuna sengike ngibeke isandla kulogulako ngifuna ngike ngikhokhe emadimoni ngifuna ngike ngihambe ngishumayele tindzaba letimnanzi ngifuna ngike ngisebenzise imali kuma projects latawuphakamisa ingadimulo kuNkulunkulu ngicela sisukumeni site uthandaza uthando lwethu alube ngiloluphathekako ukukhola kwethu akube ngilokuphathekako asitigcwalise ngemsebenzi wenkosi kuze sihlale sinanembeza ngenkosi yethu singacishelwa sibane sethu sisalinze umyeni ngoba lo mubi uhamba uyaphuphutha uyacisha lo mubi uhambe uyathinza uyeva ukuthi lelivasi ligcwele yini mali empty uyathatha lo mubi yolisebenzisa ngicela ungakade ithandazeli wena nekuthi nikeda lokho inkosi lengabe iyakusho kuwe kwekucala mawungazange sewutinikele enkosini lithuba lelihle ukuthi uthi inkosi Jesu nayi yami impilo angathi noma ukhona yini la kulendlu lonjalo ngidawucela ukuthi masiphuma udela ngaphambili sitawuxoxisana ngendlela yokusitana bese wonke lokholwakho welule tandla takho njengemuntu lo emukelako sisho nasi sivumo uthi inkosi Jesu ngiyacela ukuthi lamandla moya wakho longcwele lophana yena nalongiphe yena angiside ngende umsebenzi wakho ngesikhathi sami ngelikhono lami ngesipho sami ngemcebo wami ngende lokuphathekako kubonakalisa ukuthi ngive wena futhi wena uyinkosi yami ngiyatithoba ngaphasi kwebukhosi bakho ukuthi noma yini inkosi loyishoko ngitawuyenda amen ngicela usho amagama ke nawe lo responda ngawo nje lasuka enhlitweni yakho utshele wona inkosi babe longcwele nanyalo for the glory
glory and for the praise of your name, for the extension of your kingdom, that I would spread the sweet aroma of your knowledge, that will be glorified in and through this life, that I may resemble a man who is in touch with you, reflecting the beauty, the love, the power, and the glory of my God. Kuze kuthi konke Nkosi lekuvuka kwendawo kuphakamise wena. Now and forever be glorified. Now and forever be glorified. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mangabe usibukele leto tinombolo sitawujabula kuthi uthinzane nathi kuze sitawuhlangana nawe sibe lusito kuwe. Noma ulapho eklasini sitawucela ukuthi mangabe bewuthatha lesinqumo wehlele ngala sitawukhona kuba necontact ngendlela letawukwenda sikhona kusitana nawe. Babe losezulwini libandla lakho lisaphuma, ngiyacela Nkosi nemsa wakho bangavikeleki nje kuphela kulomubi, kepha babe teacher letetfele i-assignment yasezulwini. Oh hallelujah, hallelujah. Ngiyacela Nkosi kube ngiyona ndlela labalinze ngayo kubonakala kwenkosi, balinze ngekwenda umsebenzi wenkosi, balinze ngekwenda umsebenzi wakho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ubagcobile ngemandla moya wakho longcwele, akukho nalinye lidimoni lelingamelana nabo. Oh yes, siyabonga Nkosi ukuthi ubakhululile kuze balethe inkululeko kulabanye. May you shine your face upon them. Bless them indeed. Bless the feet of those who will take the good news. Bless the hands of those who will be giving. Bless the eyes of those who will see your word and to see Jesus Christ in his word. Bless the ears and bless the mouth that will pass on the good news of Jesus Christ. Kuloku Nkosi yakubela ithumo kuwe manje nakuze kube phakade naphakade. Asimnikete lithumo uNkulunkulu wethu.